Kazo yakabare karaganisa abashobozi kweri kuja kubabinga amahanda wanyuma ya Easter no ukirabe kiringo tubarabahirebero bari kwija kubabinjiraho bamwe mu bashobozi abtwaganira nabo bashaba kanso yakabare kugaruke kabonjero bwire uburingwa baketegura obwe kanso heri kuboneza imyanya yeri kwenda kubatwaramo abashobozi nishaba kabare municipal council etwongera ubundi bwire oburi kumara kugirango tubanze twayitegura tune kapitiri kumara tubone byo gukora rero tuza mu katari kayo shaba kanso yakabare kutugambira ngo tuze bukonzi ari mu mizi dakatare tikakoze leti hariho emidara twe turi kureba bitari cyo nangeno twe turaguza abantu b'abahinguzi turaguza abantu ba mu irwariro turaguza abantu baraza za Kisoro za Muko kandi nitwe tugenzire kubahanguta ahoge kiriho no kututine na kapi yanyo karugo kwa nyoni mabona baramangu n'umutembe ati yanyowe banyanguzo ubuje misipinyoni mbona umudarugo kukute mu nyoni nza kubiza kanyo muramanyo bagani yo abati kutoro kuna kutoro abantu bagira ngo ikanso kwenda kubatwara tabonezi bwe kikumara kandi abandi bakaryaza runumbanka tubakashashwire niye nshonga habwenshi nibakorera amahanda kutunga sente zaho naho yani nyoku naho biro kumuranga kwa batembea ngashobegwa ninye buri kimwe ndevaho nyina abana barega ndabona ndashaba basima kuzabatonzereyo ngo mwaka hati batonzereyo ngo mwaka ubundi nabanabwe naho kutora mwenu hati twaturyaho twahurira ngo baza kutwiha aho twaturakorera aza twaturakorera aho turirireho za roni kwinez parish modo iba twirese kuzo kugaruka mwenu hati kubari kugira ngo sente baza kutwirukangaho kandi sente tutakagwizigagwizeyo nitwenda kuziyanka mwe muturekireho kugira ibyombo abarakora ahantu kugira kabare na kito kugira mwe musazire kugira tubone kapito kugira tubone kuza mu kamwanjara bari kudati ariyo toileti kabugonje bari kuzitwara ariyo masanyarazi muri mwezi wa mukuru w'abakozi Sande Eric nagira ngo abashobozi bona bine kucyumanya ngo kandi bine kutayiro butareho bukanso yatireho bakekwatira imyanya ubu butari bwena buriho abantu bitu tukabaganira kare kugira ngo baze kwata imyanya baze gushubuza umukatari especially abantu baba abaruza aha mutwe imyanya imineke mwere byo kurya bazeyo babone imyanya yo gukoreraho rero kugira ngo barwe aha ubwo nagira ngo nibijagaruka kugira aho urukiko hamwe naho kiri kwataho bagataho runaku barabinga abashobozi mu myanya itari kwikirizwa urukiko umubwire bucyo twenda kugira aho urukiko rw'aba stakeholders engagement meeting twamara kugira niturundu runaku tutandikireho okwihaho abantu ahantu hamwe na bombekire byobeko bitashikire ibidashimirwa by'umutabo Kazo yakabare ekabanza yatekaho 2008 kwezi kwa kashate 2026 kubinjiraho abashobozi bitu kubahereze bayongezayo amakuru agashakwa Cosbat amanya muri kabare ate tutazakora nabo bagega bakatandikira hankuda konka nibo